Okay, si kagrupong Agustin Brendia sa iyang katapusan nga bahanon ang I Do Love You. Palakpakan naton mga kagrupo, mga ka-short. Ining ako ng bahanon, ginalat ko sa akong mga anak sa malayo. Si Brendia, para sa Saudi. Si Glinda Kuyo Brendia, nga ara sa Dubai. Kag ang akong pinalangga nga bata nga agot si Glinda Brendia Kunupio. Amo lang na. I do love you. I really do. I do love you, and nobody but you, only you, won't make my dream come true, and only you would love me too. I remember, darling, when I first saw you, you used to love me. That every girl would be, that you did me was only meant for me. Now if you love me, please do love me only. I'm telling you, I don't have nobody. If you and nobody but you, I remember, darling, when I first saw you, you used to love me, that every girl was happy, that you did me was only meant for me. So please, my love, don't ever go. So please, my love, don't ever go. So please, my love, don't ever go. Salamat gid nga madamo sa nagasuportar sa amon sa Harana Live sa Short FM. Short FM. Okay, salamat gid kagrupong Agustin Brendia. Okay, sang barangay Bakay or Bakay Housing. Okay, so sa iyang swabing ambahanon ang I Do Love You. Parang sa mga nagagugma-gugma subong, o ibulan sa mga sa pagigugmahan, ikaw masali pang away. Yung pag-away mga nobya nyo, mga asawa nyo kayo subong month of love, no? Dapat subong, dapat maghigugmaanay, no? Bisang may kaginatagan sang kwarta, higugmaaman Japon, no? Yung pag-aaway-away,